Polovinom 1991. godine, tačnije 7. jula, na Ivan dan u jednom semberskom selu Obarskoj sastala se grupa ljudi, patriota, uglavnom aktivista Srpske demokratske stranke, koji se već dokazali da su nacionalno opredjeljeni i otriježnjeni, i pod okvirom tada postojeće humanitarne organizacije Srpski fond solidarnosti formirala udruženje, odnosno ogranak Srpskog fonda solidarnosti za Semberiju. U to vrijeme je bilo nezgodno okupljati se veći broj Srba na jednom mjestu, pa smo morali pod okriljem nekakve organizacije da djelujemo, da pripremimo narod za sve ono što se spremilo srpskom narodu, jer je ratni vihor sa Julijskih Alpa koji je krenuo da razara tadašnju Jugoslaviju, odnosno i srpski narod, se naglo širio preko Hrvatske i na tadašnju Bosnu i Hercegovinu. Tog 7. jula smo formirali u svim mjesnim zajednicama i gradskim i selskim povjerenike Srpskog fonda solidarnosti, organizacije koja je javno trebala da se bavi sakupljanjem humanitarne pomoći, materijalnih sredstava za školovanje siromašne djece. Veliki broj tada izbjeglica već krenuo iz Hrvatske, brigu o njima i prikupljanje hrane za krajine srpske, za Kninsku krajinu, Slavoniju i tako. A tajno, da tako kažem, ilegalno smo radili na pripremi naroda za oružanu borbu, odnosno za zaštitu srpskog nacionalnog bića. Nakon formiranja Srpskog fonda solidarnosti pristupilo se prikupljanju podataka o ljudima, vrbovanju, da tako kao nazovem, vrbovanje određenih uglednih čestitih ljudi, popis materijalno-tehničkih sredstava po određenim mjestima, formiranje vojnih jedinica vojnog tipa u zavisnosti od veličine i strateškog značaja sela. Formirali smo, znači, od odeljenja vodova do četa. Naravno, u toj fazi nismo imali oružje, ja sam i ljudi sa kojim sam radio sve ovo. Govorili smo narodu da je najvažnija organizacija, da je oružje tu negdje oko nas, da će oružje kad bude zatrebalo biti u rukama srpskog naroda, a 10 organizovanih ljudi koji znaju šta hoće mogu i da otmu na kraju krajeva oružje. Znači, važna je organizacija, oružje samo po sebi, to će doći kasnije. Tako je bilo tek kasnije, mnogo kasnije, 3-4 mjeseca kasnije smo došli do prvih vrsta naoružanja na razne načine i pristupilo se, znači, organizovanju onog što sam rekao, zavisnosti od veličine i strateškog značaja, vojnih nekakvih, odnosno tada paravojnih jedinica. Kako se bližio rat, bilo je neophodno da se bar dio komandnog kadra tih jedinica prođe određenu obuku, da ima živ kontakt sa nekakvim situacijama kriznim i tako, da prođe određene, znači, psihofizičke pripreme. I mi smo pokušavali na razne načine da organizujemo tu obuku kroz nekakve institucije, tadašnje sisteme, međutim, zbog toga što je u to vrijeme u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i u miliciji postojali i muslimani, i Hrvati, i Srbi, to nije bilo moguće, pa smo neposredno pred rat na području oko Drine, na području koje administrativno pripada Republici Srbiji, a faktički je sa ovu stranu Drine Bosanskoj faktički jedna ničija zemlja. Napravili smo jedan kamp u kome je počela obuka prve grupe ljudi. To su bile kraće obuke od 7 do 10 dana i trebalo je, znači, da se kroz nju prođe makar ovaj komandni dio koji će da u datom momentu povuče mase. Prva grupa je završila uspješnu obuku i počela je s obukom druga grupa kada su muslimani izašli na ulice sa oružjem. Došlo je do nemira,
i bilo je neophodno aktivirati taj plan koji je postojao, plan nekakve, kako smo ga mi zvali, plan odbrane Semberije, jer mi nismo namjeravali napadati, nego naravno da, kao sam rekao, odbranimo, zaštitimo srpski narod. Kao što se već zna, u Semberiji je to išlo brzo, bilo je brzo, kratko i efikasno. Pomogli su nam ljudi, dobrovoljci Srbije koji su već imali određena ratna iskustva na ratištima u Hrvatskoj, Slavoniji, Sloveniji. A i samim tim što je to bio početak, i protivnička strana je bila neuka ratu, tako da smo mi, obzirom na sve ove protivnike o kojima sam govorio, bili efikasni, brzi i uspješni. Rat u Bijeljni je trajao 3 dana, sačuvani su mnogi ljudski životi, sačuvani su materijalni resursi, prirodni kapaciteti i tako dalje. Već 4. 5. dan formirano je ratno predsjedništvo, legalno je počelo da funkcioniše kao najviši organ vlasti na ovom području. Ono što je posebno karakteristično, to je da smo neposredno pred rat, znači rat u Bijeljni je bio počeo 1. aprila, a 29. je na skupštini Savo Majevice i Semberije, tadašnjem načinu organizovanja srpskog naroda po tim nekakvim autonomijama u Bosni i Hercegovini, na skupštini Savo Majevice i Semberije donijeta je odluka da se obzirom da je Lisabonski sporazum koji je tada bio aktuelan, dozvoljavao je formiranje srpskih nacionalnih gardi, odnosno nacionalnih gardi u okviru Bosne i Hercegovine, svih naroda, tako da smo mi donijeli odluku da se na ovom području formira srpska nacionalna garda. Nakon Bijeljne već se počelo da kuva i u Zvorniku, ali Izetbegović je objavio da su u Bijeljni Srbi, Markanovi, Mauzer, Šešelj, poklali 3000 muslimana, porušili džamije, tako da već u Zvorniku počeli su muslimani da izlaze naoružani na ulice, Srbi iz Zvornika su došli, tražili pomoć, mi smo otišli tamo u roku od 3 dana, uspjeli smo da zauzmemo sve što je vrijedilo u Zvorniku osim Kule, Divića. I tu noć povratka iz Zvornika došli smo na motel Obriž koji je bio vlasništvo jednog muslimana koji je pobjegao, ekstremiste. I tu smo odlučili i dogovorili se da formiramo Srpsku nacionalnu gardu kao jedan organizovan oblik, jednu vojno organizovanu grupaciju koja će zaštiti srpski narod, jer je već vidjeli smo da su maske pale, da je politička gimnastika završena, da je trebalo već, da tako kažem, i ratne novo mjesto. Pošto je narod čuo da se na motelu Obriž formirao kamp i da je se pristupilo formiranju i obuci Srpske nacionalne garde, vladala je velika zainteresovanost mladih ljudi za prijem u gardu. Imali smo strahovito veliki pritisak, mnogo se ljudi, mladih ljudi javljalo. Svi oni su morali da imaju preporuku kriznog štaba svoje mjesne zajednice, znači od ljudi koji su ih poznavali njih, njihove roditelje i djedove, da su oni, da tako kažem, da zaslužuju da budu primljeni. Tog 2. maja na polaganju prve zakletve, uz ono što sam rekao, sav prisutni srpski folklor, himnu srpsku, zakletvu srpsku, ratnu zastavu, krštenje, osvešćenje zemljišta, kampa, da su bili prisutni svi najvažniji politički i vojni rukovodioci na ovim područjima. Komandant tadašnjeg Tuzlanskog korpusa, pukovnik Denčić, rukovodstvo Savo Majevice i Semberije, rukovodstvo Skupštine opštine, predsjednici opština, okolnih, Zvornik, Brčko, Bijeljna, Bjeljik, Klopare i mnogobrojni narod koji je oduševljen što se rađa
jedna nova srpska vojska i narod je bio uvjeren da će uspjeti da ih zaštiti. To isto večer, znači 2. maja, ja i moji saradnici smo otišli u Brčko, pošto je već u Brčkom bio miniran most i već most na Savi prema Gunji i već je počelo da se puca na pojedinim dijelovima grada. To večer, znači 2. maja, otišli smo u Brčko, vidjeli da je tamo stanovništvo izbjeglo, uglavnom srpsko stanovništvo je izbjeglo na područja srpskih sela okolnih, da je grad nezaštićen i da je pitanje maltene sata, ne dana, kad će neko ovladati grad. Dogovor sa tadašnjom komandom kasarne i predsjedništvom srpske opštine Brčko dogovoreno je da sutradan u Brčko dođe pomoć iz Semberije. Po povratku iz Brčkog tu noć smo preko sredstava veze pozvali sve krizne štabove u Semberiji, kojih je bilo 54, da pošalju dobrovoljce. Otišlo nas je oko 700, 100 pripadnika milicije aktivnog i rezervnog sastava, oko 100 nas iz Srpske nacionalne garde i ostalo su bili dobrovoljci iz okolnih sela i grada. Mi smo imali određene signale i nagovještaje, a i faktičko stanje je bilo tako da je se tadašnja JNA polako dislocirala, izvozila materijalno-tehnička sredstva, oružje i tako da. Tako da je ovo što se dešavalo u Semberiji bilo embrion stvaranja organizovane vojne sile srpskog naroda na ovim područjima, odnosno na područjima tadašnje Bosne i Hercegovine. Borbe u Brčkom su bile izuzetno teške i krvave, da tako kažem. Muslimani i Hrvati su znali šta znači Brčko i za njihovu, a i za našu buduću državu, odnosno za narod srpski, muslimanski, hrvatski. To je jedno čvorište, jedna pupčana vrpca i što se i kasnije ustanovilo, veze i spone između krajina srpskih i istočnih, da tako kažem, srpskih zemalja. Također i muslimani su smatrali da će im to biti put za najbliža veza sa Hrvatskom, odnosno sa svijetom. I moram da kažem da je naš odlazak u Brčko značio jedan ključni moment za sliku rata u Bosni i Hercegovini. Slika rata bi bila sasvim drugačija da mi tog 3. maja nismo otišli u Brčko i u narednih prilike 10 dana zauzeli sve ono što je bilo važno u Brčkom, sve nekih rubnih satelitskih naselja. Znači već tamo negdje 11. 12. maja uspjeli smo da se spojimo sa Srbima iz Bosanskog Šamca i taj dio koridora, odnosno vrata koridora za Krajinu su bila otvorena. Prilikom našeg odlaska u Brčkom je već postojao garnizon tadašnje JNA sa određenim jedinicama koje su uglavnom bili artiljerija, čini mi se tada, i postojala su 2 bataljona teritorijalne odbrane, sastavljeni isključivo od Srba. Međutim, trebao im je katalizator, trebao neko da ih povede, trebao neko da krene. Oni nisu imali, mi smo ipak iza sebe imali i Bijeljinu i Zvornik i trebalo je tu imati odlučnosti, volje, trebalo je znati improvizovati od situacije do situacije i mi smo, naša jedinica je bila katalizator, naša jedinica je vukla sve, za nama su išli teritorijalci i iz Brčkog i iz Bijeljne. Naravno da su se pojedinci iz teritorijalne odbrane i dobrovoljaca iz Bijeljne i Brčaka priključivali i nama u tim takozvanim čišćenjima gustih i gradskih naselja,
To je bilo i neophodno jer većina nas nije ni poznavala grad, nije znala gdje se šta nalazi, tako da su oni i kao vodiči i kao borci aktivno sudjelovali svo vrijeme borbi u Brčkom. Treba napomenuti da je tada već postojala u Brčkom jedna specijalna jedinica formirana pri garnizonu koja je učestvovala u tim početnim, tako kažem, početnim ratnim dejstvima u Brčkom. Jedinica ljudi dobrovoljaca iz Kninske krajine, iz dobrovoljaca iz Srbije koji su ratovali na hrvatskim ratištima i koji su bili u sastavu tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Jedna diverzantska jedinica specijalaca koji se uključili i aktivno sudjelovali svo vrijeme sa nama. A kasnije u borbama za Brčko su vremenom se i oni preformirali, stekli iskustva, organizovali daleko bolje i više nego u onom početnom periodu i naš period boravka u Brčkom otprilike negdje oko 2,5 mjeseca, mislim da smo proveli u Brčkom, je za to vrijeme uzeto uglavnom sve ono što se držalo i do nedavno, nakon što smo proširili taj koridor i tako. U vrijeme tih dejstva u Brčkom, znači u početnom periodu smo bili dobrovoljci iz Semberije i iz tadašnje postojeće tečajne odbrane Brčkom. Naravno treba pomenuti i miliciju iz Brčkog, aktivni rezervni sastav, miliciju iz Bijeljine, dobrovoljce iz okolnih gradova, iz Ugljevika, Lopara, koji su stizali i organizovano, a i ovako individualno i priključivali se i učestvovali u svim tim dejstvima. Također i kasnije, nakon spajanja sa Bosanskim Šamcom, ljudi iz Posavine sa onu stranu Brčkog, iz Lončara, Pelagićeva, Šamca, Obudovca. Za svo to vrijeme naših dejstava u Brčkom nastavljena je u kampu tadašnje Srpske nacionalne garde, nastavljena je obuka novih generacija, novih mladića koji su dolazili i priključivali nam se. Za vrijeme boravka u Brčkom prošle su 4 generacije Srpske nacionalne garde su završile obuku i priključili se borbama u Brčkom. Ono što se mora napomenuti, što je veoma važno i ono čime se ja ponosim, to je odnos naših boraca prema protivničkoj strani. Kako i onom dijelu koji je aktivno sudjelovao, znači neprijateljskih vojnika, tako i odnos prema civilnom stanovništvu. Posebno je to karakteristično za borbe u Brčkom, gdje u tom početnom ratnom haosu i u tom metežu, gdje su nam najbolji borci ginuli izvlačeći uglavnom muslimansko civilno stanovništvo iz podruma, izvlačeći iz zone ratnih dejstva, jer se u to vrijeme nije znalo ko je vojnik, ko je civil, jer većina ih nije bilo u uniformi, nije bilo obilježja vojničkih i tako to. Tako da je samo u jednom danu nije poginulo 5 boraca koji su upali u zasjedu jer su ih usmjerili na jednu kuću, na jedno sklonište gdje su se navodno nalazile žene i djeca, međutim tu je bila zasjeda i ubijeno je 5 najboljih ljudi. Znači, izvlačeći te civile iz zone ratnih dejstva, dovodili smo ih u dio već oslobođen dio grada, gdje smo vršili trijažu, prvo medicinsku, koja je iznemogao, bolestan, ukazivana nam je pomoć, nahranjeni, i onda su slati po vlastitoj želji, da li kod rodbine u onom dijelu Brčkog koji je bio pod srpskom kontrolom, da li u Brezovo polje ili u neke druge, u Tuzlu se tad već moglo, ili bilo gdje su pojedinici željeli. I svo vrijeme i kasnije rata naša jedinica mora se okvalifikovati da je sačuvala dostojanstvo i jedan viteški odnos i prema neprijatelju, a posebno jednu humanost prema civilnom stanovništvu. Za vrijeme našeg boravka u Brčkom ratni požar se proširio i na
naša neposredna okruženja, da ih tako nazovem, na područje Majevice, znači Tuzlanski region cjelokupan. I pošto je u Brčkom, da tako kažem, već sve bilo gotovo, koridor profunkcionisao, položaj čvrsto utvrđeni, ukazala se potreba da se naša jedinica povuče iz Brčkog i da ide na Majevicu da zaštiti srpski narod od najezde muslimanskih snaga iz njihovog najjačeg uporišta na ovim područjima iz Tuzle. Polovinom juna u stvari dobili smo naredbu tadašnjeg komande korpusa da jedinicu premjestimo u zonu Majevice. Što smo mi uradili i otišli smo na takozvano Vojno brdo, naselje neposredno na Tuzlom, gdje smo bili gdje su muslimani krenuli u žestoku ofanzivu da zaustavimo njihov taj ofanzivni prodor prema vrhovima Majevice. Prelazak iz Brčkog, iz Ravnice i Posavine, iz gradskih borbi na jedan novi način ratovanja, na jedno brdovito planinsko područje bio skopčan sa nizom problema. Trebalo je puno vremena da se ljudi uklope, da shvate da je to drugi način ratovanja, da to nije bacanje bombi iza ćoška i tako dalje, da je to nešto sasvim drugo. U tamo čišćenju nije kao u naseljenom mjestu, da se tamo borilo jednim gerilskim, partizanskim, diverzanskim, da tako kažem, načinom borbe. Međutim, brzo smo se uklopili i za kratak period uspjeli da naučimo i da ratujemo i po planinskim, rijetko naseljenim područjima. Kao što se zna, 19. maja se Jugoslovenska narodna armija povukla iz Bosne i Hercegovine i počela je da se formira vojska Republike Srpske. Taj nekakav prijelazni period, da tako kažem, zaživljavanja vojske Republike Srpske, odnosno objedinjavanja, stavljanja sve pod jedinstvenu komandu, je bio veoma bolan proces za mnoge jedinice ovog tipa, pa i za nas. Treba napomenuti da je bilo pokušaja da se i mi svedemo pod onu takozvanu rečenicu paravojska od određenih struja kojim je očigledno smetali naši uspjesi, da se marginalizuje sav rad i jedinice i ljudi iz političkog vrha Semberije koji su na određen način svo vrijeme bili uz nas. Trebalo je u to vrijeme pokazati da postoji pravna država Republika Srpska i prinijeti nekakvu žrtvu na oltar, da tako kažem, i pokušalo se i sa našom jedinicom da se proglasi nekom paravojskom, jer su se u međuvremenu, znači kako je rat odmicao, iskristalisale mnoge stvari, pokazalo su se i te nuspojave rata, ratno profiterstvo, krađe, pljačke i tako dalje. Počela je svojevrsna erozija morala kod određenih mnogo broja ljudi, počela je kolebljivost, tako da ta faza je jedna od najbolnijih faza, osim onih naravno prilikom pogibija u životu i radu naše jedinice. Međutim, svo vrijeme od našeg nastanka, znači bili smo legitimni, formirani odlukom legalne institucije, uvijek radili zajedno i sa tadašnjom Jugoslovenskom narodnom armijom i pretpostavljenim komandama, a i formiranjem vojske Republike Srpske, znači sve smo radili neposredno pod komandom tadašnje formirano istočno-bosanskog korpusa. U tom periodu je
Na ovo područje došla je specijalna jedinica koja je počela MUP-a, koja je počela zavoditi i proganjati takozvane paravojske i tako dalje. Bilo je pokušaja, kao što sam rekao, i da se i mi svedemo pod jedinicu tog tipa, međutim, prevazišli smo to na taj način što su nam iz komande korpusa poslali za komandanta aktivnog majora Branka Pantelića, poznatiji kao Pantera. Ja sam postavljen za načelnika štaba, on za komandanta i otad počinje jedna nova etapa u radu, jedan novi ciklus u radu. Majora Pantelića su u početku mnogi prihvatili sa određenom sumnjom, sa određenom skepsom, da tako kažem, međutim ubrzo se ustanovilo da se radi o jednom izuzetno kvalitetnom čovjeku, o pravom patrioti, čovjeku i sa velikim ratnim iskustvom, čovjeku koji je znao i sa ljudima i radovat se i tugovati. U tom periodu jedinica je postigla periodu njegovog komandovanja, jedinica je postigla značajne uspjehe od kojih treba nabrajati period boravka u područjima oko Tuzle, period zauzimanja jednog dijela Keločaka, naselja Mimbašići, borbe za naselja Srpska oko Čelića, Antići i period. I naravno jedan od najsvjetlijih epizoda u ovom ratu, bitku za evakuaciju ljudi iz okruženja Smoluće. O bitci za Smoluću ne treba puno govoriti, osim da je to jedna nova epopeja u kojoj je spašeno oko 7000 ljudi, nejače, žena, djece, staraca, koje smo izbavili iz višemjesečnog okruženja na području koje je najekstremnije, na području Tuzla, Lukavica, Gradašca i Gračanice. Ljudi koji su mjesecima bili bez hrane, lijekova, municije i nadljudskim naporima su branili svoje gole života. Mi smo stigli na vrijeme da zajedno sa jedinicama sa područja Ozrena i sa područja Semberije, Majevice, Udovika, Lopara, Vornika, Brčkog pomognemo da se taj narod izbavi iz onog pakla. Za vrijeme boravka u Smolući desila se strahovita ofanziva muslimana iz Tuzle prema Majevice. Nismo ni dan se odmarali, već sutradan po dolasku smo morali da krenemo i da zaustavimo neprijateljsku ofanzivu iz područja Keločaka, Tuzle, Kalesije. Na Majevicu je prijetilo da pitanju sata bilo kad će i Relije i naselje Priboj da pane u muslimanske ruke. Prve borbe smo vodili u samom mjestu Priboj, muslimani su već popalili oko 10 sela srpskih, strahovito veliki broj izbjeglih ljudi. I u tim borbama na Majevici u području Priboja poginuo je i naš major Pantelić. Nakon njegove pogibije, znači isti dan, istu noć, sutradan, ostali smo na položajima. Njegovo tijelo je ostalo na muslimanskoj strani, mi smo u cijenu visokih žrtava uspjeli da dođemo
i do njegovog i do tijela kapitana Lazića, koji je zajedno s njim poginuo. Uspjeli smo da organizujemo, da uspostavimo neku liniju obrane, da organizujemo tamošnji narod i otišli smo da sahranimo Mira Pantovića, a nakon 3-4 dana muslimani su krenuli u još žešću ofanzivu i mi smo ponovo morali na Nevicu i ponovo smo branili ista ona područja koje smo već osvojili i također tada imali veliki broj žrtava, međutim uspjeli smo da sačuvamo i Priboj i veliki broj mjesta u okolini Priboja i Rele i Ban Vrbe. Karakteristike jedinice su njena mobilnost, odnosno njena mogućnost brzog prebacivanja sa ratišta na ratište, sa područja na područje. Sve to je iziskivalo ogroman rad na osposobljavanju ratnike tehnike, na stvaranju nekakvih novih našeg specifičnog prepoznatljivog ratnog potencijala u tom tehničkom smislu. I ta dobra opremljenost je naravno, osim morala, obučenosti, vojne komponente je osnova za sve uspjeh. Većinu tehnike smo pravili, da tako kažem, vlastitim radionicama, po sopstvenim nacrtima, poučeni iskustvom iz borbi, potrebama određenih karakteristika vozila i tehnike i tako. Mnoge novotarije, kažem, zbog česte potrebe dislokacije jedinice, zbog česte potrebe, pošto smo jedinica za ofanzivna dejstva, za brze intervencije, neophodno je bilo imati veliki broj veliki broj oružja na vozilima. Tako da smo među prvima počeli montirati protivavionska oružja, patove, pamove, brovinge, goforse, čak i VBR, topove B1 na vozila sa duplom vučom, vozila iz vlastite proizvodnje, vlastite radionice. Angažovali smo izuzetno kvalitetan tim stručnjaka, mehaničara, oružara, barilaca i tako dalje. I sva ta vozila su znači oklopljena pod određenim uglovima koja sprečavaju direktne pogodke i tako dalje, obložena gumom zaštitnom za protivraketni dejstava osa iz oružja i tako to. Tako da imamo izuzetno kvalitetan vozni, borbeni taj park, veliki. U međuvremenu smo dobili mnogo oklopnih sredstava, tenkova, transportera, BVP, BRDM-ove i tako dalje. Mnoge smo i zarobili u ratnim dejstvima, mnoga vozila koja smo zarobljavali smo prepravljali uglavnom, znači ta civilna vozila smo kamione, flapove prepravljali za borbena vozila, stvarali vlastitu, da tako kažem, vojnu industriju i potom smo karakteristični i prepoznatljivi. Osim ove borbene tehnike, treba reći da smo izuzetno dobro opremljeni sredstvima veze. Veoma brzo smo shvatili značaj sredstava veze u ratu. Obzirom da smo ofanzivna jedinica, stacionarni centri veze, žičani telefoni, te takozvani rupovi, glomazna tehnika bivše Jugoslavijske narodne armije nije se mogla uklopiti u način onoga dejstava koja smo mi izvodili, tako da smo uglavnom koristili Motorola i savremeni radio uređaje. Krajem 1992. godine muslimani su započeli veoma žestoku ofanzivu da presijeku srpski koridor u području Posavine, tačnije na periodu između Brčkog i Bosanskog Šamca. Narodnog korpusa upućeni smo na to područje gdje smo zajedno sa
krajišnicima iz jedne krajine Bosanske, iz Kninske, zajedno sa Posavcima, Sembercima, vodili danonoćne borbe da sačuvamo tu živu kucavicu Republike Srpske. Bilo je izuzetno teško, obzirom da smo došli iz područja gdje se ratovalo na jedan drugi način, znači na brdsko-planinski, ratovati u uslovima Posavine koji su bili izuzetno teški zbog toga što imaju veliki broj tehnike, kako oklopa, tenkova, praga, torcijaca nisu mogli biti u funkciji jer je strahovito močvarno, strahovito teško bilo izvoditi ta dejstva. Međutim, uspjeli smo, sačuvali smo koridor, muslimani smo potisnuli i vratili se ponovo na Majevicu. Polovinom decembra muslimani su u Podrinju započeli strahovitu ofanzivu na srpske položaje u okolini Bratunca, Srebrenice, Zvornika, Višegrada, Foče. Drinski korpus je u to vrijeme tek počeo da se formira, tek zaživio i bilo im izuzetno teško. Palo im je ljudi i komanda glavnog štaba Vojske Republike Srpske je odlučila da našu jedinicu pošalje na ispomoć, znači istočnog bosanskog korpusa na ispomoć Drinskog korpusa. 27. decembra, nakon pokolja u srpskim selima Bjelovac, Sase, u okolini Bratunca, mi smo krenuli da pomognemo tom narodu. Sam put do Bratunca je bio izuzetno komplikovan i težak. Morali smo velike manevre i velike igre i sa umpoforom i sa politikom da izvedemo da bi došli do Bratunca jer je bio maltene u totalnom okruženju. Uspjeli smo da stignemo za nekoliko sati iz Bijeljne i prvih 7 dana smo se borili i dan i noć samo da zaustavimo ofanzivu koja je bila strahovita jer uspjeh ih je vodio, imali su strahovit moral, znali su da u zimu koja dolazi mogu opstati samo ako otmu hranu od Srba, ako dođu do zaliha, municije i tako to. Tako da su bili veoma žestoki i tih prvih 7 dana u okolini Bratunca je bilo izuzetno teško. Počela je i zima, snježne padavine, izuzetno teški uslovi, oštra brda, bespuće. Međutim, nakon 7 dana mi smo uspjeli da zaustavimo njihovu ofanzivu. Sljedećih 7 dana smo se, da tako kažem, borili u mjestu ni oni ni mi. Kasnije smo uspjeli da ih iscrpimo, da ih načinimo na jednom mjestu. Često smo mijenjali, bilo je mnogo mogućnosti za manevrisanje. Prebacivali smo se sa jednog kraja na drugi, na sve pravce smo pokušavali i našli smo, na kovom mjestu su bili najslabiji, tu smo probili njihovu prvu liniju i ono sve ostalo je bila rutina. Terali smo ih, oslobađali srpska sela, pronalazili mnoge srpske grobnice, popaljene kuće, uništene domove. I došli, početkom aprila već došli na sam grad Srebrenicu, kada se već svo svjetsko javno mnijenje uzburkalo i stavilo u zaštitu i počeli su da im bacaju hranu iz aviona, to već znamo. Došao je i general Morion, ušao u Srebrenicu, postignut je dogovor da to bude jedna zona pod zaštitom Ujedinjenih nacija i krajem aprila mi smo se vratili ponovo na područje Semberije. Što se tiče UNPROFOR-a i međunarodne zajednice, ona se uglavnom pojavljivala u trenucima kada smo mi u kontraofanzivama potiskivali muslimane
i Hrvate, Poljivaoce kao njihov zaštitnik. Nažalost, što je tako jer često se događalo da su muslimani ofenzivili, da su Srbi ugroženi, a oni nisu adekvatno i na vrijeme reagovali. To se desilo recimo na području Srebrenice. Mi smo došli na sam grad, vidjeli smo ga kao na dlanu, mogli smo da ga, što bi rekli, vojnički polupamo artiljerijom, međutim to nismo radili iz prostog razloga što je dole bilo mnoštvo civila, žena, djece, iznemogli, tako dalje. A u sam grad nismo ni ulazili jer smo svo vrijeme morali da jednostavno poštujemo određene političke dogovore i političku volju našeg državnog rukovodstva. Prilikom boravka oko Srebrenice general Morion je ušao u grad, počela je evakuacija ranjenika navodno, mada se ispostavilo prilikom prvog konvoja koji sam od 7 kamiona, koje sam ja lično pregledao, bila su samo dvojica ranjenih. Znamo što je bili ljudi sa područja drugih opština, ne srebreničkih, nego Bratunca, Zvornike, Kalesije, Lasence i tako dalje, koji se zadesili na tom području, gdje su ovi Srebrenice rješavali tog balasta socijalnog, znači nezbrinutih koje trebalo nahraniti i smjestiti i tako dalje. Mi smo pomagali prilikom pretovara iz kamiona, obezbeđivali da ne dođe do neželjenih incidenata, imali smo, tako kažem, jednu izuzetno korektnu saradnju. Krajem jula, posle žestoke ofanzive muslimana da presjeku koridor kroz Brčkog, mi smo zajedno sa snagama Krajiškog korpusa učestvovali na proširivanju koridora. Istovremeno je na Sarajevskom ratištu trajala operacija Lukavac 93, operacija kojom se željelo spojiti teritorije Sarajevsko-romanijskog područja sa hercegovačkim područjem. Pošto je akcija Lukavac 93 trajala već mjesec dana i ljudstvo je bilo premoreno, mi smo upućeni na ispomoć Sarajevsko-romanijskom korpusu. Krenuli smo iz Posavske ravnice put Igmana i Bjelašnice. Sam taj put bio je skopčan sa nizom opasnosti. Preko veoma teškog terena sa Jahorne smo se spuštali do Sarajeva i usput smo susretali jedinice koje su se smjenjivale, tako da je put trajao više od 15 sati. I sam prolazak kroz Sarajevo bio je veoma rizičan. Dio tehnike je kroz Sarajevo prolazio noću, bez svjetala, jer su nas sa brda Mojmila gađali snajperisti, protivionski topovi i minobacači. Prolazili smo u intervalima od 10 minuta. Mi smo došli u završnu fazu operacije Lukavac 93 da pomognemo ljudstvu koje je bilo premoreno nakon borbi koje su trajale više od mjesec dana i da pomognemo u omeđavanju granica Republike Srpske. Trenutna dnevna politička situacija je bila izuzetno komplikovana, jer je bio veliki pritisak Amerike i Ujedinjenih nacija da se obustavi dejstvo. Avioni NATO su svako minutno nadlijetali naše položaje. U prvoj fazi smo radili na Igmanu i falilo je oko 1800 metara da se spojimo sa Ilidžom, međutim zbog pregovora u Ženevi bili smo prisiljeni da se povučemo, a UNPROFOR je posjedao naše položaje.
U drugoj fazi smo vršili ispravljanje, odnosno peglanje granice i to se dešavalo u reonu Planine, Treskavice i Bjelašnice. Također i za vrijeme našeg boravka u okolini Sarajeva na Igmanu, Bjelašnici i Treskavici saradnja sa UNPROFOR-om je bila korektna. Istina, i tom prilikom oni su nas zaustavljali, odnosno stavljali se na liniju razgraničenja, jer smo i tu mi bili u ofanzivi, mogli smo da ih potisnemo, da zauzmemo mnoga mjesta, mogli smo da uđemo i u sam grad, odnosno u dio Logošće, da se spoji Ilidža sa ovom Kasindolskim dijelom. Međutim, kao što znamo, tadašnja politička situacija je bila takva da je bilo naređeno da se mi povučemo. UNPROFOR je za nama posjedao, mi smo se povlačili, izvlačili i oni su posjedali određene položaje. Zajednički smo crtali te karte razgraničenja i tako imali smo izuzetno korektnu saradnju. Nakon našeg povratka sa područja Sarajeva, Osmani su ponovo pokušali da presijeku koridor u okolini Brčka. Mi smo se ponovo našli u Brčkom, ponovo na onim istim položajima sa kojih smo otišli 1992. u julu, odnosno junu, i zajedno sa krajišnicima, posavcima, učestvovali u odbrani koridora. Tom prilikom i prilikom sloma muslimanske ofanzive mi smo krenuli u kontraofanzivu, jednostavno razbili smo ih u toj njihovoj koncepciji i krenuli smo u kontraofanzivu. Uspjeli smo da oslobodimo veliki dio srpskih sela koji su držali muslimani, uspjeli smo da proširimo koridor, uspjeli smo da oslobodimo elektroenergetska postrojenja neophodno za funkcionisanje života u krajini, dalekovode, trafostanice, tako da je taj period te kontraofanzive naše u Brčkom imao izuzetno velikog značaja u smislu materijalnih bogatstava koja su ponovo vraćena u ruke Republike Srpske. Približava se 3. godina rata. Za svo ovo vrijeme mi smo izrasli u jednu jedinicu koja je osposobljena da se suprotstavi i daleko jačem neprijatelju nego što su to sadašnji muslimani i Hrvati. Govori se o tome da ako rat stane, da bi jedinice našeg tipa bile embrion buduće profesionalne vojske. Za svo ovo vrijeme ratovanja iskristali su se mnogi ljudi pouzdani, odgovorni, disciplinovani, koji bi mogli da budu u tom nekakvom sastavu te buduće profesionalne vojske. Naravno, to sve zavisi od raspleta političkog koji se nadam se bliži kraju. Ovo, izvini. Pogledaj, imaš u samom vrhu brda imaš rov.
rekao jedan Božić. Ne čekaj ništa, hajde po dvojicu. Kako se bliži kraj rata, umijaju se problemi porodica poginulih invalida, imamo 56 poginulih do sada, oko 450 ranjenih, od toga veliki broj invalida, njihovih porodica, veliki broj nezbrinutih lica, veliki broj isfrustriranih ratnih psihozama sa naakumuliranom agresijom koju treba nakon rata riješiti kroz razne vidove sportske rekreacije, fizičke, znači u tom smislu smo već preuzeli određene radnje, imamo svoje sportsko društvo, u činom sastavu su fudbaleri, fudbalski klub Panteri, karate klub Panteri, aeroklub, šahovski klub, tako da su to sve vidovi nekakve, da tako kažem, resocijalizacije ljudi, da jednostavno nađu nekakve aktivnosti gdje će naći sebe, gdje će imati priliku da se druže sa svojim starim ratnim drugovima, ako Bog da, jel? Tako da sve zavisi od toga šta će sutra biti. Počasni pozdrav kadetu! Našim i ne uvedi nas svoj iskušenje, no izbavi nas od lukavago. Sada i uvek ove vekova. Gore. Evo, tek. Idemo u grad, bravo. Tak, pobjedi.